Sweswi endla mavhiki mambirhi hofisi ya nhlaya vanhu yi sungule ntirho wa ku hlaya vanhu. Namuntlha hi lava ku tiva leswaku xana kwala mi nga kona va nga va fikile ku ta mi hlaya ke? A hi tweni. No, aleva ti 27 se va sungurile vasi va mina. Ku va ku lexi tani xa mina ka va nga se na fika mara va ta fika hikuva va famba hi minti va na list la va fambaka kona. Mina la ni tshama kona la Thembisa Sangweni a va se fika since va sungurile ku hlaya mara ni va rinderile ku ri loko va fika then ni ta tirhisana na vona kahle va endla ntirho wa vona va ni hlaya because na mina na lava ku hlayiwa hi difference wa Thembisa. Amen. Awushini SABC ina la ka tlhelani ka Malamulele aveza va hi fikela lava ku hlaya vanhu a mi hlangana Musa Xigalo tukulu wa SW Sikhandule ni ri kwala ka tlhelani. Muhaxi hungu hi ri twile ku ri va sungurile ku hlaya vanhu mara hina la Moselbe a hi tshama hi va vona va ka State SA kumbe va kona kumbe va kona hi rindzele vona ku ri va fika va hi hlaya hi ta kota ku swi tiva na hina ku ri laha tikweni laha se hi vangani na Nkhesa Muhaxi. Mina la ni tshamaka kona ka tiko ra ka Bungeni a ndzi tshama ni vona munhu un'we wa census ene no swi rivala a ni swi rivele mhaka ku se i khale hi switwini ku n'hweti leyiwani ku ta va na pfhumba ro famba ku hlayiwa vanhu mara since a ndzi vona munhu na laha kusuhani ka Bungeni a ndzi vona munhu kumbe vo to fika